Oh way uta usamla ubla rum brele asunda bangi keleng kei ke baca habala sutu bandala banyo tiket ulamino barandalami ulek pat syaki patba syaki konstituensi bani tu ini patba bano ngala dan hasenda aba upa arden mentah nyo panai ngala ilut nyo pa arden ubaden umlong ubriu pamlong nyo panai kiwa nya linti bani haba kilek semran sekilang kilek mentah bano ubriu pamlong apos nem tam kini giromba kini semran yang hagi linti kimpak mo panong bagila teblut nyo barden lesi Nei kita nyo prapanai kilek kiang kuno oh barden ngalalek uday baka VPP hikum magalong kamsya ban le isnei ke betuk nga kwa banyara bi ke betuk ubarden upang nga kwa ban pinsay gani kaksya bangalek kena bagi pada ki betuk kin snoto kinum syailan bagala ka voice of the people party kamkang bakam don ni katang jingtu ban mera bi ke betuk ni kwa ban ni kumiru balai ban rat ni jingtuk Nyimpak bagi bakin kelan nongkrong. Kini kiri orang ba kita kum kini map lari ni baklah ke jiat linti ke jini. Doktor Karasian ila ifu yang ada di Islam prapu kembali. Hen nabi nado prapu kembali kembali po mentakan Islam. Impat nuat ban ong ngala tiplot yo ba arden ngai. Wala kata Islam kaya. Ndai tempat hagi ni gisi kibarun si kisnong kitau. Hadian bagi snow nama kumbang ongi pi ke parti ke dalek bria haba ke parti ke klan ke yopo dan sibun kiri ramba kiri upau kmak kibun mani bendo ini bagi ko aban pineso baka voice of the people party haba ni fu kiri upau kmak haba ni syam kmak kiri brio kibadan de jingmu bani mi syakmak ni keren shay lo kasi ke bani tong yang pek lari dimut ban pineso baka voice of the people party tang bani o tiket nantaka election naiwan pineso bani kata kata bani la keren shay ni keren ri ino ndai la piwan ban pineso ban pinklan ya ka party namar ka nongrim ka jongka namar ka thong ka jongka ni piang soba ini dan dihukum kita dan dibantre ban pineso namar ka sutu bakam don ka garanti dari kam don kata ka jing snow scam bangan yo tiket lagalong namta ke MP lagalong namta ke MDC dan pak hadin katukan ni kyong M ngila rai bha o ngila perkhat bha ngin pinesok bet nama kani kan nongrim ka pakka pala dari tangan ni kan linti kepalawan pelak ya ke jat beriu dari tangan ni kan linti kepalawan ni pun persyak ya ke bangsa kepalawan rat ya ke jinduk o ngila rai ban pinesok tinggi kemungkinan ngala mipian apa benda rai ban pinesok nama kan nongrim baka thong juga parti But on the get finish so okay ni yo I kita let ship hand kita hasenda jadi kita ngelam kat syabalek kat hadu wat jibril kita pek kita ini hama lagi rensan bat kita ya buat hasenda jadi dan kita pun semua ini jangan dapat hamo oh pek pin I tiket rumah arti pin apan sian kalalong hadu kata put kalalong bangin hak ban keren patba kum gindalam ban pensyai paita kenang bau paita ulum artetin abu yi di kum kita gibril bangin hak banong ko paita di kamut kitu kepada nasenda jo barden habang ngilik keleng batin yo tiket baik nantaka NDC lani nantaka nunggu election ngilak ni hapan keren no pasang John jing snutu jing artetin ada jimut diperkat bagi tei kelalik bot hasenda kenang banyo tiket Nyimpo bagi paita kinang yang nak ke kedan balong riu rong ba ban haban ni krong menipan by the way menipan by kok menipan jira ban wat ban kawai hi ngasem rem nyimpo apa kan dula ni ko ban rat ni jiduk nawa begidan ya ke jin smoke ya ke shisha iki paita ke beduk niyong kuno lebih ko ban le isne ke beduk le ban ya ke beduk ka parti kam syak dapat ai kok kubor ya ke bekum kita ke jine kapati ka kang mapin ay ko kubor kapati kang kwa mapin ay silat patay kubor mapin ang mapin kubor kadai ban kut tang mapin umangay bati bagi mapin ya ke jing yarap ka jengpi marka ko tipai bakka don ka jieper aga jingat linti nang pa susu tinod wa ban ta sadagui kalian baro pinyat badu pilai do barben ti ni ki balong katolik ndan ngindon jaka aga voice of the people party noi kanot
Catholic candidate di mga party kala say hagan ka MDC election kata kala yang saki bagong ka party nyimpan ka jipakat nyimdai kita berbuat niam lagi kita berbuat kita kata cismo ni wan ra ya jadri haga voice of the people party kidon kemudian ki balang tidak lagi membangun Kristen untuk punya etiket nangi baik kita nongem mak itu terang kebetulan ban syakri ya ke jadri ke jinai ke jibo play kalau simak ko kipat babi oh lada ke BJP ke penentang ke RSS lada ke BJP ke kuat pelong ya ke India ke Hindu baru ni orang balai kiwan rakyat ke niam agak sensyar ke kadar balai ini persyai ke BJP nama baka tuan ke citmu ban penkela ya ke India ke Hindu ke pahami pat ni kuat banuan rakyat ini komperkat di ban perbat pentra ya ke jadriu oh kipat babi day nama kata kadau ni kuat bapi penung syaya lambaklah ketika kamram ke jipan yai penkemau ini Pat ba nakapor siya kapor ning baki jilang kiko bakum kini habashai bayanong bapinday ban syai lam bakla nagani ka linti ka bapi prejit banai ka cingbersang ban persang ya ka voice of the people party ni so temat kat sabangelet ni so tu pat ba kiskem banai ka cingbersang ya ka voice of the people party hoi swak MP tiang gunung ngatrai pidaya snow kumnulai keren the voice of the people party chano pi kan job the voice of the people party tang saungut ki MLA UNDC kimdon kinong train kimdon kamtam se gentle say oh kilat mi hakilat patai kubor manong bangin mla ban poi sino nrei ni job hadu lipo artili constituency nagi lipo priority constituency kini ka bor ke jopat ba kini ka start ke jopat ba bakata ka mi nagi jing koi shitom jengin nangalam jeng voice of the people party man pen shy man pen slow to iki naga por ya kaya ka kamram ka jeng kikong kipat ba kaya Pintar ka jeng kipat ba banon ra ya ka jingla kundo kipat ba kini ka taga bor lima ka bot ka jeng ki banon ra ya ka jingla bat shishaw pat ba ula start ula pri ya kana hagan ka MP election nila yo ado sanpo santam na ka shispa kinong kersan hagan kasi gentia hagan ka MP election kawalat nama kita kumka parti ni botong menta bahkan ni NDC ni persang bang pensu tu ini patba mana ka sanpusan tam na ka sispa ka jingersan kan tiu sikan nyopo na ka sispa agi nang song dibeni isha ya kata ka jinsu tu bagi dan kambalan ra ya ka jingela kanong syakin kumba kita kibaong baka PPP kal job dan buram haka quarter final ngin job kamdan buram susu haka semi final bak ngin pentingna bangin raai ka thong haka taka final kabalong kata ka snem bangin ikonik MLA election bak hangta ken upat ba unpek unpni ya ka voice of the people party un sang ban tho ban wo ban bisari ka linti ya tetungi nai mentangi dan don ka linti jong ka pen kre kumno pin bisar no ini habang ilang don ka linti jong ka tma nimpat boy ha ka maran tma kumno pin penran no ini habang impat rung ana ini mar ka daw bagin the rung ni maran tma bagin le ka we ka tma ha ka we ka tma but onda ni le ka tma onda ni le jet ban le ka tma sapek kumno ken kata ka jian linti jong voice of the people party ni kwa na mar ka daw ipi pat ba ki wan ni ba pin so so lem ya ka jet benri ni borokoi ba pi don pentale ma ka jinya jong ka voice of the people party namar ka sing ka sing halor ka nongrim bangiyo snow ka sur ka jogo patba balay ni ay ka the voice of the people party naman ni snow to kadang ka jing trang kadang ka jing angro kadang ka sur ka ba trang na patba bangiyo don kamno banyo ya ka sinshar ka khadar ka bakut ka balat na ka bangsa ka balat na ka pechiang ka banon ra ya ka roi ka par kum ka jilong jangan ka ri ka e ka mo play ula kerpu oh dan kita persamban wa ni aru wa ka kerteng juga parti Kibong, oh ki ai kerteng the voice of the people party kasur jo pada mentah kam dei shu peksi habajit candidate lade ban jit bet how pada oh ko ki pada atau inwan jit candidate hangni po yo langsi hapne upat ba di hajar kata kami ke kambit ladang ini le kapingi panaman pintulun buat tengi kam kasur bejo pada kalau main yo ya sincar ke kanar kabut kasur bejo pada kalau ban le persya ke bangsa kasur bejo pada kalau ban berat
kong yang kejiduk, banuan rah yang kejisngan, katong keji kita dalam kariban penurlong yang kata, dan keji start, keji syempang, keji nangkum, ban pentelun di kicam. Dari nomor kata rau, ini adalah rintikan. Lalu mentangan Anusa, tangan baru kepada kita ke parti, kepada ke surung pai ngin rai, bangin pun mendapat bahkan don ke cie kertong, hayau langsti, haga sniyo, kebetum gani, baru di parti kinta, yakin nong kersan dijuki, hayau langsti, menong kimer lik pantiket, mer pantiket, kandon ke jintumar ke bakrau, haga bekut ngirum lah rai, atau kata kembali ke kambit, pengen rai tiket, ane po hayau langsti. Atau kita kima ban syariah ini kilogram kumdu pengilek jamai ya kita kikam bagi kita gigi pentulun ni kikam nama kita kamla nama sok ban cipinya snow jemor lani penuan jemor ika kerteng juga parti bagi kita kikam di bagi mitra itu kilogram kabaya satu people party ketika surga jauh pada kabau pada utrang banyo kakaman jadi kilogram kadai ban traikam ban penolong ya kata gaji terang jauh pada ko kipat babi jangan nama tangannya penai Kersan dapat selain BJP. Hari ini election MDC. Odon Shibun dikam di bagai district council kadai benda. Hantai ingin lek ban pendek berhenti. Agak por ke bangang long CM apa district council tang apa andriu kenai. Kipai tak nong rak timak. Ya kan jingkerku. Balik kipai tak nong yo PE di ubah arden. Balik kipai tak nong rak PE di ubah arden hidup mentah. Balik. Kini gitu tiba mak ini jitre ini juga kemusian ngambil dongkam bantu turoi kacili baca jom tinoyo tinora ban penpau persya hang tu kapor badan kita temu ban penklemnya bagi bawan ongnya wahyar siki kampat dicatat ada history jong kejelam ikhalya bau patba unuan borong wahyar siki atau kedua patba umat yang jishatri tiba janai tiba syan unuan ban pelupor banau wahyar siki mereka orang kapor kam sang apiku kipat babi itai long icing pentemau hendrai bentar bawa jan collection nor kita kiwai kisau bau patba undang biak kedua mentah oh lajan kut kan merusnan mentah kabat kisong umarak halum dan syuk kiong bakin nile bangkang lah ya kaot kilo ngai kendo ikinong rak kagini kisni kiong umarak dan syuk tiba halum anak kata kadis konsul kiong bangkang ya kata kaot kilo weh masih di umarak mentah kini dia nama adalah Chan Election pi ke kubur kaya kijing persang tang kimut bansipin kami oh kami ke election ni ngilapin kre apa nilai election hana ke seng kongres kaweng jing kersyano anak isi balailam ke NPP atau ngindang dia nama kita ketika kamram jingi bani ipin kenau yagi paita bangindai ban syak pendi nak kapor syak kapor hana ketika isi bentau balailam ke NPP ka persya ya ke jelek juga sorkar hagai dia berkata ke Invest Meghalaya Agency lani ke jitmu juga sorkar ban turuk jaka ban sim jaka lagi berkata ke investment policy kopi patba ngikuat nomor kata kadawi ni babin sloto babin besok ban syak pendi nan ni syakma kabayan of the people party kan hidai di patba batin dik ban bishal ya ke GFR hapre upukni baga tingap kalau ngigi ke basosi lara printik ya ke GFR hapre upukni baga tingap kaya ke baca ke kana ke balik po ke balik po ke pawar esok habang ni ke pukni ke i majrong banwat bam kali i kay kun belang bak kelasum ban rak idai pun belang kadai ketengah mantai namar bagi i bagi pukni kalau rak ikun belang ketengah kahiar kekuruk ke kemi sendon ban rak kata kali ke jihir bak kumki paita ini ban snoto warga kini ki bor kini ki bawan cengi ban pin snoto kini ban snoto syaido paita ondei ubabi maunum tip ya ke bor ke jihir apa yang ke sorkar jela ke jihir apa yang
district council ki por snong ki bangidan ki por hima ki dane lagi jong ki por ki bagi kintrei namar ka voice of the people party kan yai prinsu tu jangai ki paiba aga jia dilti bagi paiba aga ri ki bagi tenum sah ka bagi pet ke jpr nagoi ka por sagoi pat ka por kidan ki persan bang prinsu tu baga voice of the people party ka ko bang pindono ay daga sikshidu kimdan nagoi pat ka nyai tang ban pen thami upai ba hado bla ji snow katang le yang gerin sampai ba bayi la keren bangin pendono ay daga dis ya kata ka sikshidu neng ye keren bangi kon kam kum ka sorkar jua ya kata ka artikel ka kerpang ka tiwi ki jua kiyo bangi de daya lidi neki an jong ka sorkar India minta kita pun di cap ni habis tingko bagi sorkar India. Lalu dipai kat siapa dipai? Ngalah Ukraine ni kata bunsin hang ni po yo maira. Ngalah Ukraine bunsin hang ni kerja. Yang kata artikel lain Spanyol pun kita bagi ni kuat. Kekendon anda berkerpang kepada daya ni ki anjong ke sorkar India. Kampak dan waktu sisindu banong. Bagi keren AA siapa kata kesucian Henry Namaru kini Jibril kini shifting ya tap ya ke voice of the people party namar bakal rukun perkhidmatan pada kalaya snow bagi dalam ke voice of the people party dan kamban pensu tu baglai iki pada ketma mentah kalong hapeng gitu kita kuat menyalam baglai pada but the voice of the people party kita kuat pensyai ke jimat perkhidmatan pada menyalam baglai jika baik kabagi itu nam tagari bakajang dari mata ko kipat ba nasugan ban ong tangani yaine agani ke jisno to ko jati yaine agani ke thong ko pipi don rengka tan ni kinara bangin job from yagani ke NDC election और हमारी इसे की करतंग की जिनी किन्नम दे बंधन नि kita की personal agenda की जंती लेनी के थोंग सिमेट के जुटी काम दे बंधन ni la kerensai kum ke parti kini bang rabe tanya ke thong jo ke parti bengin pendak kum ke parti ke hikai bat ke betha iki way per way pertong ke parti ke sei udei bang slutu shai ni la pen slutu shai ka ai ke kamram ke ju kum MDC wan shaji haki pai ba limba ka sing ke voice of the people party ke voice of the people party ke tani ke thong kam de ke thong simet Dega thong juga parti banon ra ega jikla aga dega ri ka ba ine ega ji tengenge bagi pat ba aga dega ri ega ji kinang nam sisu ele di kinang price ke dia kinang price ke mon namal nganong ibi banyala mega jet menriu wala ri dega jet bergo ber pat kam nang besuk nama kam dan tanggawi ke sur ndai ka mengi bakwa banyalam dan kiwil ki bakwa banyalam bagla yo pat ba dan dia itu orang kubur seniu. Apa yang upaya tak? Tidak ada upaya tak. Uliat no hati bakum kita. Kandang ke jima ke bakra. Kumangal keren Smith, ngal keren apa? Yang bau siang. Ngasih pengenal ke jia dinti ke jom Moses. Habu yalam. Moses udah tahu nongalam jadi kot Israel ke bau play oleh jia. Nado barang kayu, latin kayu. Ulah dia berniat. Nama la kayu ke por. Kalau usim paru la ai ke hukum, beriban pinyak lagi kun sembrang paru. Berakah lagi kita Hebrew. Mereka penim yang Moses dah tiga jawab. Ulang ukun sim, ulang yo ban syong ban im ban bam, haga yin sim, ban udi ban simti pateng, ya ga kat sim, kumu tau kun sim. Mereka marga jihikai ke kini kalau rung hau, utip ko umdeu Egypt, utip ko umdeu Hebrew. Nama kita mensin nama kita jat memberi kepada mana nolah ramba kaya gelitet ulami banyak syawal baula bau kinja Egypt ula show you para Hebrew ula pet sekejang tak sekemon kemensin ke peluk apa bau doa senam itu usah takti ula pihak ula tahu kinja Egypt kepai kepor bau ulami banyak kaya syawal dan para Hebrew kita nia kibe krek ni sok pramuki ula lek pan sneng balongan kamde kuni sipara kei ke jimi
kita utau wei boleh bandai wong kuno wong wei buku ime benong sensyaru jungi memang peniak no aku babe peniak itu Egypt menen lakin tak ikon Israel yang Moses ubang play una say ban yalam bagan pelak iki negeri Egypt bagan penpoi iki syaka negeri juga jingkulang bagan poi ke por nelayan limci haka negeri kau bau play una pai Moses banjir karawut negi karajat ikon Israel balik sintiak yang kata negeri kanan kari ke betul tak jut bagangap ban pek kalong kuno kata negeri ke kendau kalong kuno ke bahana ke sniu ke seisok ni ke lingki ki beri ke syong tu ki betlot ni ke klan nanti ki syong ki ying jan na ki ying ki balas sunabha ha ki kut ki baskan na ki karut shipong apa ki wan pai ki penduk mensi you pai ba ki pensyak ting you pai ba ki ai ke kumor ke sniu you pai ba but arwat hu kalat badu Joshua ki ong yang ni le cetai no ni sotok kari ri ke bau blame ai kay ke baca kalau mi kecinya kenat apa utau pai ba bau tau pai ba lo penyambalan temau yang Joshua you kalat but ki lumru banong yang ni jino do no ngalam ka jaga jo Moses kay ke baca kani kalau pintar you blame katu pateng bendri ka pami dari Egypt kam simaya laban poi sika ri sika jingkular do play no kular iki kau wero kam simaya yo balek baro kala yak agari klau deitan itu di bakha agari klau rengka do kalet bo Joshua kala yo balek sika agari bo play no kular manong e pita ka ko kipat ba lari ni bakla kum kipat ba haka si sakkan soto ni yo iki kumor ke sniu ni jiet ban yang persya ya kan linti ka baik ka ko ka ni yo ban troai kalau ke jemaah ke kau, ya dari mereka jatuh. Nanti mereka jatuh ke jikan soto, ya dari kejiat linti ke ji, agar mereka por. Kalau tak uplayan kurku ya pi, iwe. Nanti bak saisin yang ini pai, ciki siang di kau. Dan jingkut jibut, kabat mai, barang pensiam melodi, bagian ai ke jing kerjaan berkain, ya ke pai South the People Party. Ngantip udah wae kau kandidat, henry ke parti ke rai, ke parti ke penipu. Oh semua tenak tipu ki kandidat ke Gentiles, agak ni sini. Nama si Gentiles konstituensi di Kamret, kaji kenduk beliau ke Kam Suk Banyangi di konstituensi kita Hawa ki kenduk iki pada, hawa ki wer dan kersan. Oh ki pada dong ngem pendon Kam bani wer. Ngila datang rai lupa ban ai gaji kersan. Ya pra. Oh ngisung, yo mensim ki ang diketong. Oh kata kali ke ai mensim ini. Dan ki orang yang hari ni sini. Badan community dan job kat nomor nak ni ke arpun rayut ke bapisai nak ke HDC ban arpun rayut ke bapisai nak buat JHDC ngong community ni job arpun rai nak arpun rai kata ada ke community ke jemi bagi yo ni ke job ke berkomprom nomor 4 menta usno ya ke tong baru ya kata ke division dan nak tak keri ban tak chat meri tengah kau apa punya lecture di Islam di kau lecture bayi masam orang yang tak topi minum bakar ngin persang ya ke voice of the people party but is the charity on the pengkop hati ke bol bagian ai ke sinchar bagian syakri ini bangar kickbox ui tapi yo ke mereka pak ke mereka bangar cimri ke kabupaten ai kublai senang tumai mereka Christmas terus suka kemen kebangingin yo saya sini mai ya ke jigen bekerja mesin ke jire ke mobil lain ke bom mengelak sisa banyak yang katakan linti banyak yang katakan linti ke dalam kajing kot ke dulu bagi syakri ya kari bari jadre ublai untuk kuyepi bawa kublai shibon kublai shi hadamu ya pi iwe